Mina ngazi ukuthi why kufanele kube yithi isikhathi sonke esithi mangabe sihlangana nabotshele sinibuza ukuphila silibingelele futhi, but nina mangabe lihlangana nathi niyasidlula nje kuphela, anisibulisi anisibuza ukuphila, kanti thina kusebantwini singabantu phela nathi. Kufanele ukuthi mangabe sihlangana nani nina ningabotsheli nisibulise, qeda lapho nisibuza ukuphila, sicele ne-phone number futhi mangabe nenelisa sinikeze nathi phone number. Nathi siyakufuna singamajita ukuthi sinikeze ama-phone number, nathi sibuza ukuphila. Niyayibona lento, kungahlali kuyithi nje ukufanele ukuthi sinibuza ukuphila, siqeda lapho sicele ne-phone number, sifune nokulikhapha futhi. Niyangithola kahle? Hayi, asifaneni sonke phela, ngithi singabantu asenzeni nje kufane nje kuphela.